салом дӯстони азиз, ҳаводорони шабакаи тоҷфар дар ютуб. тавре дар саҳифаи телеграм бисёриҳо хоҳиш карданд. Мо тасмим гирифтем ки дар бораи адвокатҳои ройгон тавассути видео ба шумо маълумот диҳем. хуб, адвокатҳои ройгон ин чӣ хизматрасонӣ аст? дар амрико хизматрасонии адвокатҳо хеле гарон аст. бахусус муҳоҷирон, онҳое ки тоза ба ин кишвар меоянд, на ҳамеша зӯрашон барои киро кардани адвокатҳо мерасад, ё ин ки аз хизматрасонии онҳо истифода бурда метавонанд. барои ҳамин онҳо ба назди паралегалҳо ё ин ки нафароне мераванд ки то ҳадди имкон дар бораи системаи иммигратсионии амрико огоҳӣ доранд ва метавонанд барояшон кӯмаки арзонтар расонанд. мутаассифона на ҳамаи онҳое ки ҳуқуқшинос нестанд ва хизматрасонии ҳуқуқӣ ё ин ки пур кардани санадҳоро барои муҳоҷирон пешниҳод мекунанд, метавонанд санадҳоро пурра ва дуруст дар сатҳи касбӣ пешниҳод созанд. аз ин рӯ ҳамеша тавсия дода мешавад ки аз хизмати ҳуқуқшиносон истифода баред. аммо агар пул надошта бошед, чӣ кор кунед ки аз хизмати ҳуқуқшинос истифода баред ва аммо дар баробари ин маблағ надиҳед? ҳукумати амрико барномаеро таи даст дорад ки пробоно лоерс ном дорад, яъне адвокатҳои пробоно. пробоно лоерс ино адвокатҳое ҳастанд ки ба мардуми камбисоат хизматрасонии ройгон пешниҳод мекунанд. бахусус дар системаи иммигратсионӣ ин хизматрасониҳои ройгон ба гурезаҳо ва ба муҳоҷирон ё паноҳҷӯён пешниҳод мешавад. онҳое ки аз сарҳад мегузаранд, дар баробари он санади тасдиқие ки онҳо аз сарҳад гузаштаанд, боз як банди маълумотномаи дигарро ҳам пешниҳод мекунанд ки он рӯйхати созмонҳои ҷамъиятие ҳаст ки ҳуқуқшиносони ройгонро бароятон пайдо мекунанд. хуб, дар ин ҷо ман дар бораи созмонҳои ҷамъиятӣ беҳуда нагуфтам, чунки ҳуқуқшиносони ройгон махсусан тавассути созмонҳои ҷамъиятӣ ба паноҳҷӯён ва гурезаҳо фароҳам оварда мешавад. яъне тавассути ин созмонҳо давлат ҳаққи кори он адвокатҳоро пардохт мекунад ва ҳамчунин тибқи қонунгузории амрико онҳое ки ширкатҳои ҳуқуқӣ ташкил мекунанд ё ин ки масалан мисли law firm мегӯянд, ин ширкатҳо вазифадор ҳастанд ки як миқдор соати муайянро барои хайр, яъне барои хизматрасонии ройгон ҷудо кунанд. яъне ин талаботи қонун ҳангоми сабти ширкатҳои ҳуқуқӣ ҳаст. хуб, акнун фаҳмидем ки адвокатҳои ройгонро, яъне онҳо аслан ройгон нестанд, ё ин ки дар ҳамон барои пур кардани ҳамон соатҳои муайяне ки давлат барояшон вазифадор кардааст барои фароҳам овардан дар доираи ҳамон соатҳо хизматрасонии ҳуқуқӣ пешниҳод мекунанд, ё ин ки тавассути созмонҳои ҷамъиятӣ муштарӣ мегиранд ва маблағашро давлат пардохт мекунад. ҳамин гуна система дар соҳаи маориф ҳам ҳаст ки мактабҳои хусусӣ аз ҳисоби маблағи ки аз давлат мегиранд ба кӯдакони оилаҳои камбизоат имкони таҳсилро дар муассисаи худ фароҳам меоранд. хуб, акнун адвокатҳои ройгонро чӣ гуна пайдо карданд дар кор? аслан вақте ба Google меравед, менависед ки пробоно лоерс ниами, яъне адвокатҳои ройгон, адвокатҳои пробоно дар наздикии ман. худи Google, системаи Google аллакай ҳамон созмонҳо ва адвокатҳоеро ки хизматрасонии пробоно доранд барои шумо фароҳам меорад, яъне ёфта медиҳад ва шумо як бояд ба онҳо занг занед, нома нависед. қисмати дуюми кор ин аст ки шумо бояд ба ҳамон созмонҳое ки дар сарҳад барои шумо рӯйхаташонро доданд, ба ҳамон созмонҳо як бояд занг занед ва дархост кунед ки шумо ба адвокати ройгон ниёз доред.
бисёри тоҷикон метарсанд ба ҳамин гуна созмонҳо муроҷиат кунанд, чунки мегӯянд, ки забонро намедонанд. Лекин дар Амрико як қонуне ҳаст, ки агар ҳатто шумо забонро надонед, барои шумо он муассисаҳо вазифа доранд, ки тарҷумонро фароҳам оранд. барои ҳамин вақте ки занг мезанед, ақаллан гӯед, ки I need translator, яъне ман ба тарҷумон ниёз дорам, барои шумо тарҷумон фароҳам мешавад. хуб, онҳое ки аз pro bono lawyers, адвокатҳои ройгон истифода карданд, ҳамин хел якбора наёфтанд. онҳо қариб 1 моҳ, 1.5 моҳ, 2 моҳ ба ин созмонҳо нома навиштанд, ба вохӯриҳои онҳо рафтанд ва онҳоро мутақоид сохтанд, бовар сохтанд, ки онҳо воқеан ба ҳимояи ройгон ниёз доранд ва онҳо ҳақ доранд. акнун чаро бояд шумо талош кунед, ки ҳамин адвокати ройгонро ба даст оред? Чунки созмонҳои ҷамъиятӣ бисёр эҳтиёткорона амал мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки ҳамин адвокатҳои ройгон ба он муҳоҷирони хизмат расонанд, ки воқеан ҳам онҳо ба кӯмак ниёз доранд. яъне ба он паноҳҷӯҳое, ки дурӯғин ҳастанд, яъне дурӯғ фикр мекунанду масалан ва омаданд, ки танҳо барои пайдо кардани шанси зиндагӣ дар Амрико ҳар баҳона мекобанд, барои онҳо гирифтани pro bono lawyer сахт аст. аммо нафароне, ки воқеан ҳам дар таҷрибаи зиндагиашон ба сахтиҳо дучор шуданд ва ба қавли мардуми сарашона гирифтанду баромаданду рафтанд, дигар имкон надоштанд, онҳо вақте ки дар бораи саргузашти худ ба ин созмонҳо нақл мекунанд, ин созмонҳо агар бовар кунанд, ки шумо рост мегӯед ва воқеан ҳам рӯзи шумо сиёҳ буду, зиндагиатон сахт буду ва ғайр аз баромада омадан дигар ҳеҷ чорае надоштед, барои шумо хизматрасонии адвокати ройгонро таъмин мекунанд. анакнун вақте ки шумо хизматрасонии адвокати ройгонро ба даст меоред, дигар тамом мушкил осон мешавад. гӯем, ки созмон агар розӣ шавад, ки шуморо бо адвокати ройгон таъмин кунад, ин ҳоло охири кор нест. онҳо барои шумо рӯи саволномаҳо мефиристанд, яъне шумо бояд ба ҳамаи ҳамон саволҳо ҷавоб диҳед. ҷавобҳои шумо бояд қонеъкунанда бошанд, тавре ки дар интервю ё ин ки суҳбат бо созмонҳои ҷамъиятӣ шумо талош кардед, ки ба шумо бовар кунанд, дарду дилатона гуфтед, баъзан мумкин аламатон кард, ашк рехтед ва онҳо дилашон сӯхту гуфтанд, ки окей, мо шуморо бо адвокати ройгон таъмин мекунем ва акнун корамона сар мекунем ва ба шумо листи саволҳоро фароҳам мебиёранд ва листи саволҳо оид ба ҳамон проблемаҳое, ки шумо аз сар гузарондед. вақте ки шумо ба ҳамаи ҳамин саволҳо ҷавоби боваркунанда фароҳам овардед, онҳо барои шумо ҳамон аввал аризаатонро омода мекунанд барои дархости паноҳандагӣ. онҳо парвандаи шуморо ба додгоҳ мефиристанд. аслан дар ин мурофиаҳо нақши адвокат бисёр муҳим аст дар таҳияи ва пешниҳоди санадҳои дуруст. хуб, адвокати ройгон барои оилаҳо бисёр манфиати калон дорад, чунки ҳоло агар адвокатҳо барои нафарони алоҳида аз 5 то 9 ҳазор доллар талаб кунанд, барои оилаҳо ин маблағ аз 14 аз 10 то 20 ҳазор доллар аст. тасаввур кунед, ки бо сарфи ками вақт, ками меҳнат, шумо чӣ қадар маблағро дар буҷети хонаводаи худ сарфа мекунед. аслан дар Нью Йорк аз хизматрасонии адвокатҳои ройгон испаниҳо, сиёҳпӯстон аз кишварҳои Африко ва хитоиҳою покистониҳою арабҳо истифода мебаранд, чунки ҷамъияти онҳо аллакай дар ин бора барояшон маълумоти хеле муфассал медиҳад ва ҳатто баъзе созмонҳои ҷамъиятӣ ҳастанд, ки махсусан барои чиноиҳою арабҳою испаниҳою сиёҳпӯстон хизматрасонӣ мекунанд ва аз давлат ҳамин гуна барои ҳамин фароҳам овардани адвокатҳои бепул маблағ мегиранд. дар байни ҷамъияти тоҷикон ҳоло ин гуна имконият нест, лекин
шумо метавонед аз имкониятҳои мавҷуда истифода баред. خب اگر خلاصه کرده گویم برای گرفتن ادوکت بپول چی لازم است؟ یکم سر زنید به گوگل و آن رویخطی که از سرحد به شما دادن به همان سازمان ها زنگ زنید و گویید که به شما ترجمان لازم است. درخواست کنید که شما خیلی خیلی به ادوکت رایگان نیاز دارید چون که مبلغ ندارید که حقوقهای خود رو حمایت کنید. دوم با همه همان سازمان ها نامه نویسید و کمی درباره سرگذشت خود با آنها معلومات دهید و گویید که شما آماده هستید که با آنها واخورید اما نیاز به ترجمان دارید. سوم با همه ملاقات ها روید. اگر به شما نگفتن دلمانده نشوید باز به سازمان دیگر مراجعت کنید، باز به ادوکت های دیگر زنگ زنید. یعنی مثل فیشینگ میگن، مثل ماهیداری شما باید همین ادوکت رایگان کوبید چون که اون ادوکت رایگان شما انتظار شده نشسته است و در اینجا شما میدونید که میلیون ها مهاجر هستند و بخصوصا بعد از آن که از سرحدی مکزیکو تعدادی اعظمی مهاجران از همه کشورهای جهان به یک باره به امریکا وارد شدند و اکثرا به شتات‌های مثل نیویورک آمدند. پیدا کردن ادوکت رایگان هم کاری آسان نیست لیکن میشود. برای همین جستجو کنید، کوبید، میابید. وقتی که یافتید پول کلان را صرف میکنید. خب با اینترویو ها میروید، نامه مینویسید، بعد با اینترویو ها میروید، اونا را متقاعد میسازید که شما با ادوکت رایگان نیاز دارید. بعدا وقتی که شما را قبول کردن با سوال های آنها پاسخ های مفصل میدهید و اگر که در جای مثلا فکت و دلیل داشته باشید آن فکت و دلیل ها را با آنها پیشنهاد میکنید و تمام انتظار میشوید که ادوکت های رایگان تمام کار را به جای شما کنند. و یک خوبی ادوکت های رایگان این است که آنها تا گرفتن گرین کارت دامن شما رو سر نمیدهند، همه وقت به شما کمک میکنند و همچنین حتی تا گرفتن پاسپورت برای شما مساعدت میکنند. باز یک خوبی دیگر این است که سازمان های جمعیتی که ادوکت های رایگان پیشنهاد میکنند آنها تا بریدن سود شما رو در کوچه نمیپرتایند، گویمه میشود. یعنی همه وقت آنها با شما هستند و همه سوال هایی که عاید به مهاجرت است به شما پاسخ میدهند. برای شما کیس منیجر میدهند، یعنی نفری که شما را راهنمایی کردن میگیرد. و باز سازمان های دیگر جمعیتی را میابند که به خانواده های شما کمک میکنند در آموزش زبان انگلیسی، در مثلا ثبت نام شدن برای فود استمپ، در حتی کمک های لباسی و یک گله کمک های اجتماعی را هم که به دستشان افتید حتما با شما آن را به میان میگذارند، تقسیم میکنند. برای جمعیت تاجیکان چی منفعت دارد وقتی که شما با چنین ادوکت ها مراجعت میکنید؟ چون که برای تاجیکان نیز علاقه جایهای کاری تاسیس مییابد. مثلا وقتی که شما با ادوکت های رایگان درخواست میفرستید و میگوید که شما به ترجمان زبان تاجیکی نیاز دارید، به ترجمان زبان فارسی نیاز دارید، کوشش کنید زبان روسی رو نگویید. چون که وقتی که شما زبان تاجیکی میگویید علاقه در جامعه امریکا طلبات به زبان تاجیکی پیدا می شود و نفرانی را چون من و دیگر نفرانی که در امریکا زندگی میکنند و زبان تاجیکی را خوب میدانند و همچنین با مهاجران مناسبت خوب دارند، برای آنها امکانیت کار به حیث ترجمان یا اینکه کیس منیجر ها پیدا می شود. خوب، یعنی در حالتی که شما دویده به نزد ادوکت های مستقل رفته پولای کلان به سر آنها میریزید، میتوانید از ادوکت رایگان استفاده کنید و همچنین برای جمعیت تاجیکا امکانیت کار را هم فراهم آورید. خب دوستان عزیز، برای شما موفقیت آرزو میکنم. تا صحبت های دیگر، این تجربه اول بود، میبینم که تا کجا مفید است. اگر که افکتش خوب باشد باز صحبت ها را ادامه میدیم.